Avuxeni na mi rhandza swinene na wena la na ku rhandza ku na van'wani laha va kuma laha ka TikTok n'wi followa munhu kasi xigevenga lexikulu yena laha ka TikTok yi nghenele ku ya heka vanhu ku biha kakwe wena wa ku heka vanhu a wu kahle a swinene sweswo u hanye ku yiva a swi basangi do a hi ti voneleni va ka hina loko munhu a ku bela timeseji ya ku ha hina va ka TikTok selani ku na mali ya wena ku na mali xi nga la va hekiwa vanhu ka WhatsApp va hekiwa vanhu ka TikTok va hekiwa vanhu ka Facebook va hekiwa vanhu all over ka leswiya swa YouTube va hekiwa ku rila na valungu va ku hi le ku hekiweni xana hi hanya njhani loko se swi ri hi ndlela leyi loko munhu o za tiva nambara ya we ya ku hekeni hayi bo a wu fi mukhuva wa xikhova phu wena u biha na mbilu mani.